niguo kuratindite muthenya wa ira tauni-ini ya Murang'a. Mururungano uria urambikitwo ni aruti wira kambuni ya maai ya MUWASCO makiregana na itua ria gavana Wangui wa iria ria kuiyukia urugamiriri wa kambuni ino. Ndugamano ino ni iracungiririe mugagayo gatagati ka aikairi thutha wa aruti wira kambuni ino kuhinga maai na gutiga aikairi matari na maai ma kuhuthira. Ikinya riria riracungiririe gavana wa Murang'a guthie nginyagia gacocoo haria maai mau marahingiirwo na gutiga mahingurira. Watu wetu, nyinyi mfanya kazi yenu. Nimesema huyo jamaa aende treatment. Ngoja. Aende treatment. Hawa wanafanya kazi yao. Sawa? Hawa ni waangili. Na kumana na ndugamano ino ya muthenya wa ira, umuthi aruti wira kambuni ino ya maai ya MUWASCO marokire gukora muthanga wititwo kihingo-ini gia kuingira wabici-ini ciao na ningi indo ciao cia wabici ithamitio. Undu uyu ucungiririe muingi uria uhuthagira maai rungu rwa kambuni ino gwikora thina-ini kuona maai ni mahingitwo ringi. Aikairi magikora magitaha maai kuma njuui-ini iria iri mwena uyu. Ngucanio ino yumanite na gavana wa Murang'a kuga ni egutabania mogaruruku kambuni ino ya maai o undu umwe na gutigithia wira muikariri giti wayo Peter Muga, undu uria riu uthiete na mbere na gututhura kienji muti. Nyinyi mnafanya kazi sasa tukupia hapa. Sasa maji nimefungua. Sasa maji nimefungua. Nataka kuona nini? I want water flowing to town. Yes. Sawa. Ngoja. No. Naona ni yeye atafanya hivyo. 2 minutes. 2 minutes town iwe na maji. Pale. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. 2 minutes. Wanaruka nini?